Kubor nakaslem jong unong Sein Hima. Kasang Khooid ya kawa Myntdu ringkat ke Jingïarap lang berkasiva Bharati Meghalaya Jantya Hills bena kakat arterik Julio Arjar Puway kila penlong ke jing sami ki marbam chikikat khandai Ngut ki Asha ke snon jawai kiblala na de ben ajing shakri shakipat ba hakum kani kapor jo ka jing tinjo uknyang jipang covid kat khandai ya kani ki jingya lang la penlong hayung wali ke lum kerwiang hakabala penya du kru lam salan ki paret Presiden Kasang Khooid ya kawa Myntdu ringkat ke Jingïarap lang hamewan lalu wahai shnong lum kerwiang di Dakar Sekretari Seva Bharati Meghalaya Jantya Hills Orilan Chila Treasurer Kasang Khooid ya kawa Myntdu batki Asha ukru lam salan ki paret habakran mat pang upen pau ko jing songo iki Asha kibalabu akhmat ya ke jing shakri na ke pentakipat ba nang shnong klem na perkhat ya ke jing seo ka barit pa ka sarkar ka ai na ke mentai jangki Basisen perkat kami hapsyu berkakam ke bakitrai hakum kini kapor jong jing tenjo knyang jing pang covid kat kendai kumta Kasang Khooid ya kawa Myntdu ringkat ke Seva Bharati Jantya Hills de jing song khiai ki Asha ki bahaban ma de jing tenjo na kada jong jing bamyo tikna ya jing sia ne ka bainang bakila trai hakum kini kapor kelas jam Jingïarap te kimarbam kat bakot la ibor balong rukum shibenta ban IMC ki Asha Khooid ki blakran kini ki jelang kilong di Dakar Sekretari Seva Bharati Meghalaya Jantya Hills ka Presiden ki Asha West Khasi Hills hamewan lalu wahai shnong lum kerwiang baru Orilan Chila Treasurer Kasang Khooid ya kawa Myntdu Kiwa pengbiar consultants tapi di frontline workers dia kubi yang ada kuat umat kepentingan dah tetapi komiti Asha seperti kita yang membangun tentang kerja hari nak kalah. Itu dia yang perlu dibuat yang itu ini dan uji wajah sudah nak buat kerja plan orang macam tapi ini direct punya kalau yang ini Kan saya pergi dia ada rumah kau dan lunan kau kata jual kiri cepat jika itu yang ni jual jual